Makhosi amakhulu, sanamukela eKhanyisani TV. Igama lami uNkazimulo. Mawumusha i-channel yethu, siyacela subscribe khona uzokwazi ukuthola amavidiyo ngesikhathi siwakhiqiza. Ngokudlule makhosi amakhulu, ngike ngakhuluma ngamabhayi. Ngathi ngizokwenza ividiyo la khona ukuthi ibhayi uliwashelaphi. Amabhayi makhosi amakhulu, ngike ngibona umuntu elithatha ehamba eyoliwasha e-dry cleaner, athathe ijazi eyoliwasha e-dry cleaner. Kahleni lezi zinto zabantu abadala uma siyoziwasha e-dry cleaner ziyodonsa imikhokha yabanye abantu nensila ezitholakala kuleyo mshini. Iy'ngubo zabantu abadala ngokwazi kwami, njengoba ngishilo amathunga asimbethe awafani, ziwashwa emfuleni. Kuyekusiza ukuthi nihambe uzosha ekuseni ngoba ingilosi iyawahlambulula amanzi njalo ekuseni ngabo-3 noma ngo-2. Ufike ekuseni ufike uliwashe ibhayi lakho, yebo ungayiphatha insipho uliwashe ulihlambulule amanzi omfula, ngoba ngokwazi kwami thina sabantu bamanzi umfula unamandla ngendlela esimangaliso. Uliwashe emfuleni zabantu abadala ubuze uzineke ekhaya. Angigqokiselani izinto zabantu abadala. Ngiyawazi umkhokha, ubungozi bokuthatha ibhayi ligqokwe omunye umuntu. Lelo bhayi lisuke lihlelo ba? Alihlelwa amakhehla nezakwazi zakuloyo muzi. Mase ulibeke emzimbeni wakhe kuchaza ukuthini? Niyabolekisana ngamabhantshi ene-degree. Makhosi amakhulu, lezi mbatha esizigqokayo ngisho lo ngoba ngenithanda, ezabantu abadala zabantu bakini ekuyibona babezigqoka. Omunye nginike ibhayi njengaleli, ngiyazi uma kukhona ongihlaselayo kufanele ngigqoke ngoba yihawu liyangivikela. Ungahamba la ngaphandle makhosi amakhulu ubone ku-right kukhona ilanga kungenalutho, kodwa lelo bhayi likuvimbela kwilanga lomoya elingakulimaza ekuyilona eliqeda imali libangela iy'nkinga. Uzibone uhlupheka nje ingoba uthola izinto zabantu abadala ube namahloni ngazo ungazigqoki, ujiye ungazibiki, uphinde futhi ungalihlambululi. Kubuhlungu makhosi amakhulu ukugqoka ibhayi imikhokha ungayivalile, vele wena imbala ungagezile. Ngokuzayo sokhuluma ngalokho. Makhosi amakhulu, subscribe masumusha, udinga usizo nginto zamathongo, 081 30 41 998.